U trećem kolu A grupe Svetskog kupa u Španiji košarkaške reprezentacije Srbije je u Granadi pobedila selekciju Irana rezultatom 83-70 i obezbedila plasman u drugu fazu takmičenja. Današnjom pobedom Srbija je osigurala najmanje četvrto mesto u grupi, a u sredu će imati priliku da pobedom protiv Brazila od najmanje 2 poena razlike zauzme drugu poziciju. U duel protiv prvaka Azije naši košarkaši su ušli posle jučerašnjeg nezasluženog poraza od Francuske i u prvom poluvremenu se videlo da imaju problema da to zaborave. Ipak početak drugog poluvremena doneo je potpunu promenu. Izabranici Aleksandra Đorđevića su u prvom trenutku pokazali karakter i između 20 i 25 minuta reprezentacija Srbije je napravila seriju od 15-0, čime je utakmica bila rešena. Malo smo ušli dekoncentrisano i njima je ovo bilo kao i nama sve za prolaz dalje. Oni su bili opušteriji nekako na početku, mi smo se stegli, ali posle smo otvorili dobru treću četvrtinu i napravili dobar rezultat. Veoma bitna utakmica za nas, znali smo kakvu važnost ima. Ušli smo od početka maksimalno motivisano jer ovo za nas je danas bilo finale, tako da ovom pobedom idemo u sledeću rundu i sada sve zavisi od nas. Jedan naš kvalitet je bio taj da nismo nikada stajali sa odbranom, nismo stali ni u jednom trenutku i iz te odbrane je došla jedna izuzetna treća četvrtina gde smo, mislim, i dobili utakmicu uz jedan sjajan pritisak na njihovom playmakeru Stefana Markovića, čija nas je energija ponela i transportovala do ove pobede. Bez obzira na fantastičnu igru Miroslava Raduljice u sve 3 utakmice, neigranje Krstića na narednoj utakmici bio bi veoma veliki hendikep, jer Brazilci imaju izvanredne unutrašnje igrače koji su nosioci igre u svojim NBA klubovima.